Socijalistička federativna republika Jugoslavija razorena je protivpravnom secesijom koju su izvršile separatističke republike Slovenija, Hrvatska, a kasnije Bosna i Hercegovina i Makedonija. Povelja Ujedinjenih nacija je srušena. Norme međunarodnog javnog prava pogažene su brutalnom politikom sile i politikom zločina koje su odobravale i najmoćnije države savremenog sveta. Sve je počelo od Slovenije. Zapadne sile dozvolile su rušenje međunarodno pravno priznatog subjekta kakva je bila SFRJ. Dozvolile su stvaranje Slovenije kao nove države, ne poštujući međunarodno priznate granice tadašnje Jugoslavije. Bio je to presedan u modernoj pravnoj i političkoj istoriji. Ipak, ni politička deklaracija slovenačke države o proglašenju suverenosti nije im bila dovoljna. Vlast u Sloveniji izvršila je najteže ratne zločine, ubijajući pripadnike Jugoslovenske narodne armije, želeći time da pokaže svoju odlučnost da do nezavisnosti dođe po svaku cenu. Ubijali su decu od 18 do 25 godina, koja nisu imala ni oružje, ni municiju, ni pravo, ni mogućnost, ni naređenje da se brane. Za te ratne zločine Slovenija je nagrađena, a ubice, umjesto da odgovaraju pred licem pravde, proglašene su za heroje novo uspostavljene države.